N'akaga gakomeye cyane bikaba ibibazo by'ingutu bikomeje kwiyongera umunsi ku munsi bituruka ku kibazo cy'umutekano muke uri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara rukokoma mu ntambara rutura ikomeje kubica bigacika hagati ya M23 n'ingabo za Kongo FARDC. Ubu noneho intambara yongeye kubica biracika, amabombe yongeye guturika, ibisasu biremereye byongeye kumvikana, abaturage bongeye kuva mu byabo n'imirwano yongeye kumvikana mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu, aho amakuru avuga ko mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo ariho ibibombe byaturikiye, ariho kurasana kudasanzwe kumvikanye. Uko kurasana kandi kukaba gukomeje gukurura ibyago bikomeye cyane. Leta y'u Rwanda ubu noneho Ubwongereza bwatangaje ibihano bwamaze gufatira guverinoma y'u Rwanda bitewe no kuba u Rwanda ngo rwaramaze kwanga gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwongereza bwatangaje urutonde rw'ibihano bugiye gufatira u Rwanda mu gihe hatakurwa ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ikubitiro ibikorwa byo ku rwego rwo hejuru byateguwe na leta y'u Rwanda ntago Ubwongereza buzongera kubyitabira, bisobanuye ko nimba hari inama yo ku rwego rwo hejuru yari irimo irategurwa n'u Rwanda, Ubwongereza butiteguye kuba bwayitabira. Amakuru avuga ko guhagarika inkunga y'imari ihabwa leta y'u Rwanda uretse igenewe abakene nabyo bizaza mu bihano Amerika ndetse n'Ubwongereza bagomba gufatira igihugu cy'u Rwanda. Amakuru avuga ko Ubwongereza bwiteguye guhagarika ibi byose mu rwego rwo guca intege leta y'u Rwanda bakomeza gushinja gufasha umutwe wa M23. Ibi kandi leta y'u Rwanda bishinjwa ko ifasha umutwe wa M23 ibihakana yivuye inyuma, igaragaza ko nta nkunga n'imwe iha umutwe wa M23 ahubwo irangajwe imbere no gushakisha ikintu cyose cyatuma irinda umutekano w'Abanyarwanda. Ni nayo mpamvu leta y'u Rwanda yatangaje ko nubwo Ubwongereza ndetse n'ibihugu ibyo ari byo byose byakomeza kuyifatira ibihano, ititeguye gukuraho ingamba z'ubwirinzi yafashe mu rwego rwo kurinda ubusugire, mu rwego rwo kurinda abaturage b'u Rwanda, bitewe no kuba hari amakuru akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara yuko umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda 1994 bafatanyije n'imitwe itandukanye irimo Nyatura, Mayimayi, ingabo za Kongo FARDC, abarundi baba biteguye guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Murabizi ko tariki 18 z'ukwezi kwa 12 2023 muri stade nkuru i Kinshasa, Perezida Tshisekedi ubwo yamamarizaga kuyobora iki gihugu yareruye avuga ko afite umugambi wo gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, anagaragaza ko yiteguye kubikora. Icyo gihe yanagaragaje ko afite drone karabutaka, drone kabuhariwe zo mu bwoko bwa CH4. Izi drone zari zifite ubushobozi bwo kugenda ku birometero 250 kugeza ku butumburuke bwa 500. Amakuru avuga ko izi drone zifite ubushobozi bwo gutera ibisasu ku butaka bw'u Rwanda ziturutse mu mujyi wa Goma. Perezida Tshisekedi icyo gihe yanagaragaje ko ingabo ze bitazaba ngombwa ko zinjira ku butaka bw'u Rwanda, ahubwo azakoresha izi drone akagaba ibitero ku Rwanda. Nyamara icyo atarazi nuko u Rwanda rwamaze gufata ingamba z'ubwirinzi. Amakuru dufite nuko nta gisasu icyo ari cyo cyose cyakinjira mu kirere cy'u Rwanda ngo kimare amasegonda 15 kitaratahurwa n'ubwirinzi bw'u Rwanda. Murabizi ibyabaye ubwo umutwe wa M23 wafataga umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru agaragaza ko ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zirimo Iron Dome zabashije gusama ibisasu byaraswaga n'abasirikare ba FARDC nyuma yo gutsindwa
na M23 bagahitamo gutangira kumisha amasasu ku butaka bw'u Rwanda mu rwego rwo gushakisha ikintu cyose bakoresha bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Nkwibutse ko amasasu abasirikare ba FARDC na FDLR n'abawazarendo barashe ku butaka bw'u Rwanda yakomerekeje abaturage benshi mu karere ka Rubavu, isiga imiryango y'abagera ku 9 ihaburiye ubuzima, abenshi barakomereka, amazu arangirika. Gusa u Rwanda rwamaze kugaragaza ko rwiteguye gutangira gukora igishoboka cyose ngo rutangire rushakishe ikintu cyatuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abayishamikiyeho batayihungabanyiriza umutekano mu rwego rwo gushakisha ukuntu leta y'u Rwanda yahita ikora igishoboka cyose ikazimya igahagarika ibikorwa byose bya gisirikare birimo gutegurwa na leta y'Kinshasa. Nshuti bakunzi bacu mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye, reka mbashimire mbifurize kugubwa neza, nkusaba wowe dukurikiye bwa mbere kujya munsi ya video ugakanda ku ijambo subscribe cyangwa se sabone, ubundi amakuru yacu ukayakurikirana 5 kuri 5 nkuko nabibasezeranyije. Aha niho honyine ugomba gukura ukuri kose kw'amakuru ya politike, diplomasi, kubikomeje kuba muri aka karere k'ibiyaga bigari. Nimba ari ubwa mbere unkurikiye, ikandire subscribe, share, like, ubundi amakuru yacu uyakurikirane 5 kuri 5.